Nakajingi jing tip bakaladon ka jing penkelaya ki seat ki balamang na kabanta ki try mulok lani ka reserve seat saka unreserved seat. Habaya day ka medical physicist kam radiation safety officer lingba ka advertisement ka balapenmi da ka Meghalaya Medical Service Recruitment Board kala penlong ya ka education cell ka hinyaw trap youth council HYC haka hinyaw tari gulber araja arpusan ban lej pan jing pensai na commissioner but secretary katanat health and welfare ka Sarkar Jilla u Dr. Joram Beda. Habakran si ilat patay kubor usamla en lang sawian education secretary ulaang bagalapin lengoy ka seng halor ka jingpen mi iya kanika advertisement kabalapin kalapat siya ka unreserved seat kakabapin tip baha ka jingakran bat u Dr. Joram Beda nalor ki officer na kabort kilapin tip bakamdon ka jingle siliang henry ka day namar ka jingbamdon ki samla ki balapin dap ya ka medical physics bat kimdon ya ka radiation safety officer certificate bat day halor kanika dongrem bakilapin kalano siya ka unreserved seat ban ailat ya ki waipan. Nalor kata ulang ru bagaseng wala kala menjori ke jing pensai henry kabot kadai ban pensange swa sipor ban thongkam ban ailat pat ya kitrai muluk ban tap ya kani ka kam balaj yo ban kendut ya u Dr. Joram Beda di sekretari jongka health department aga bedai bat kani ka recruitment process ka bedai bat ka post medical physics com radiation safety officer aga ba nakalian jongka sangil iba nakalian jongka Meghalaya Medical Service Recruitment Board Haus nam arajar akusau kala advertise ka post haka first advertisement kala bu tang ya ka tang kala bu hak ta reserve seat lani kata reservation seat tang ki kasi jantia ban apply ka position medical physics com radiation safety officer rai ka ba pelingwa bat ka ba penkendit ini kalong bangil iba mention tayo kata mentau snam arajar apusan ya kejuk advertisement la advertise biang hak dingba ka Meghalaya Medical Service Recruitment Board ya kani ke juk position menurut kani ke post akaba lapan kelapat ya kata reserve seat kabalamang ya ki kena kasih jantia sya kata ka ada reserve seat kabumut ba menta kani ke seat kabala reserve di kasih jantia yo halang ban dam taki kena dani dam taki candidate ki bagi barjela di belum eligible ban thum ban thapkam lani ban sya thungum kata ki medical physics com radiation safety officer bat nakaliang sangila dawa haging keren bat jing kenduk mentan bat ki buat IS Dr. Joram Beda rengkat bagi doktor rumah di departmen ngire yo penyatai ya terba halor kani kamat hari nakaliang ke departmen kalau ba kani kamdei ba kadang kanu gujing ya siang nakaliang ke departmen nakaliang ke board recruitment board kalau dapat advertise kani ke post lah Andrew Sin dari hakini Andrew Sin dan tang lai Sin hakini ki lai Sin ki dan ki kena kasih jungi mah kasih jantai gi bela apply ki kena ki bela pass ya ka MSc Physics terbaki dapat kibala pas ya kata ka medical physics but kemudian ya kata ka RSO lani tak radiation safety officer certificate mah mungkin syatungum kita ki MSc Medical Physics com radiation safety officer but deh lor kini kerong rem ban kalian ke department kamcim layo kita ki eligible candidate rela dan tang kita ki rei at present kadang ko ka candidate na po asam kum kajung batai juga department ba kani ka try kum kata ka medical physics ka badai kum ka radiation safety officer badai lor kini kerong rem ban kalian ke department kampansi ban penkelano unreserved seat kang ban pelilat pat kita ki candidate ki belum eligible namar ba kalian department klai thoro ba ka hadum tamnya ka kalian ka nap kau kaya jong ke Sarkar Jilla kamtam po hospital mah namar kani ka day bat ka kani ka benta jong kani ka post ka day bat ki patient ki bayo jempak cancer de hadum tamne kimpat dani kita ki RSO permanent mah bat ada kamdani kita ki permanent staff kita ki permanent RSO kan bu kan juga ka bakraw ya ka tenat jong ka ka kaya borok ka wai ban sumar kita ki nongpang namar ba ki lay thuro na kalian department ba ki kan sedang kita kawi ke machine tambah mah ke MRI machine ka ba ka sistem jong ni ka machine kanong pair kala pair bak na ka sistem ka brem ka ba treat ya ki patient cancer patient dan deh lor kini kanong rem ba na kalian ka department kalau ong ba la ailat khnang ban la ban penstat bat khnang ban la ban pilkloy no ban thungi gi breu khnang ba long pat ka jumut dan mutaki patient kita ki cancer patient banu kami ke jung sumar limba kani ke MRI machine dan kalian kesang ni bonjor ba hot ila ong ba hot ni bonjor ya kai ke jung kren jong ka department rai ila dawaro ke department ba kadai ba sangye swai ya menta support ba kadai extension namar katkum ke jung tep ke jungi ki dan ki candidate udan we candidate uba mensau de contractual mo la satu kani ka bentang retang namar ba ka sistem ke department ban advertise kata ka permanent post lahap ban le train no syabah but rai ila ong ke department ba dai ban sangye swai ba ni kren do bat kini ki
candidate ki belong eligible ki biden khasi jatya kategori bagi wan ban apply pada ada dan ro ki candidate mo lesi mar hadum ta menel lesi ki dan ki candidate ki bertip sapangane ada dan ki dunia ki samla jungi ki pendap ya kataka MSc physics buat ki pendap ya ka diploma haka medical physics but kemudian ya kataka radiation safety officer certification jadi ban apply ya kini ka post samarba kini ka post kalong highly demand but ada kedan ki kena kasi jungi bala ban apply ya kini ka post nakaliang ka sokar jala nakaliang ka department ka kularu pa kini ka post ki kale tang syaki try jala Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.